Swelele Mahamana indlela liyabhola kodwa ke liyavinjwa kwena lapha uTogo Phutsane wayitsutsa soyimela Khonga Mkhongi sayile Khonga Mkhongi sebenza lapha kemuva libonisa yema lambona ke nange umkhongi uhlakaniphile kosiyema akangakhomitha uyazi ukuthi ke uyahamba ngapha komkhongi wasebuya nalo lizwa ke liyabhola yena ke osiyema awukakhalu ufuna ukuphose kahle ke kulokho kanje uyasusa siyema okuyabethwe ekhunyane phakamisa Khunyane uyofuna lapha ke Samir Norkovic uyavimba Asiyema Lambona ke lapha lapha ke uThethupolo wambisa amaphoyisa kona ke Mtarame uyavimba Mahamana sibheka lapha ke ibhola libuya naso ke Swelele nange wayisuso zoyimela Phutsane ebefuna lapha ke kudla umkhongi Norkovic sala phansi uthi nompempo umdlalo omuhle uqhubeke sibheka lapha ke Siyema kuye lapha ke indebe yomhlaba ila ezobe ibuya khona ke ngempela against Zimbabwe awuzwanga ukuthi ke idokhethi ayikaphelele njengoba ufuna ukugweba nje udawuthi ke ngigwebe wena umhlala lapha ke ngoswazi oluncane for my lack of English description, Mark, listen. No, yeah, don't be hard on yourself. He has a chance for tie down so that he can heal. Oh, it's horrible. But he's back. He's bouncing. Modi number 10 just behind Mabasa. Coaches these days look to change because of the study that the opposition make. uyofuna lapha ke Baliti sibheka lapha ke Brale Swelele kampani lungu futhi amvimba kampani lungu othula Pempe alibeke phansi uzoba ibhola layo iOrlando Pirates ungakhohlwa ukuthi ke imidlalo yekhalenga iyaqhubeka imidlalo yekhalenga iyaqhubeka emva